Masa pening his YouTube channel ana ve a alo le subscribe alo le share ni bol pe a apang zo si alo le abol zo si chunga ke mas pening ke pathu kan sejin aban le his group ma message song sat na kana sei ma bang chun his YouTube channel mang cha hi class 10 mathematics se lockdown song si lo wa hin bol bol jing ding ola hi upgrade ding ti he king ngai to in chima banga chun chapang ho phachum na khat ani mi khat be ki mu choma la aki mu ala chun phachum dem ta sung ki bola hin chi YouTube mi ai the ala hin share ni bol pe be devin mas pentin na kai na hin abal he hin midang bonga hin subscriber hol aki po in YouTube masum hol aki po in nam sunga ai la wale sunai chapang ho ke mu ma ma ding ai phachum na khale ka te a hi class 10 level a hung ki bola hi zin ni ki tho pinaw ki ngai che jingi ti chu kahin phone do hin kan sei hin tin abar tu ni khwa hi in sei ma bang wa chu chapter hi ba ma cha hong ki charling a tha be hong ki bowling hi ta jin hi chi YouTube subscribe ma ai la join a chi class ki cha za o ma la hin homework ti di ham assignment ti di ham ho jong hi hong ki page ding ai in tam loading hi in video hi hong ki upload jing ding specific na hong ki bowling aban le hi cha chu all the step by hong chal di school abunga home assignment tam ta ke pi hello num ta ai pawa ki na hi ja hi adi a class 10 student ho asim ho na umwale roi na pai ho na sei pi son diu a za num chen za de he ti a chu ka hin ti me vin chiwa compulsory e pu ti ju pen phone do he na tu hi khwa hi ne bol diu hi ne trigonometry ne bol ma sat pen di win ka hin de sa trigonometry hi pi ki sei nam ti ala chun. It is the branch of mathematics that deals with the study of triangles or the study of three angles or the three sides and their relationships between the sides or the triangles. A ratio hai na? You say na chuhi. Ta isay mabangwin trigonometry chu side thum to angle thum measurement ai la wal relationship chu ti tawin tu hin hi chu triangle ki ti pi ki sei na ham ti mas be na her te triangle triangle ati pha la hin geometrical figure triangle tam ta min hi ong le tu ni kwa hi right angle triangle kan ga bi te example a chu right ti pha la 90 degrees sei na hin angle thum min hi chi hola a chu angle khat pen chu 90 degree ha le right angle triangle ki tin ale hi chi triangle a hi a b c na ti te a b c khu triangle hi ala chun hi chi a b pa hi adjacent side ti diu hi chi pa hi opposite side na ti diu abane hi chi asa pen hi hypotenuse hi chu hi cha hi ona ab promote adjacent side cb hi opposite side ac hi hypotenuse hi chu mas penan he din aban le tu ni kwai trigonometric ratio chu ne ki tawte pi sai nam trigonometric ratio chu ne de definition he one trigonometric ratio is in me. Teacher say the ratio of the side of a rectangle is called trigonometric ratio. The ratio of the sides of right triangle. Is due to trigonometric ratio. The ratio of the side of a right triangle. Amokala ratio to trigonometric ratio ki ya ha thi ding a yo kan ti bang chu hi chi opposite side ti win hi chi adjacent ti win chi hypotenuse ti chu na hi chu he the di wa chu hi chi base nei si a ki tung pa hi toward ti hi chu a he na altitude ai wala he na ti di ama ti ni ka a line mi pa chu hypotenuse ti di base height hypotenuse na chun simple ta ni he din am ho kala angle ratio pa chu side ho ratio pa chu trigonometric ratio ki tin
ala to ai trigonometric ratio of an acute angle atin to ai bot head to trigonometric ratio of acute angle ipigzena acute angle he nevet ki tai acute angle akiti pha la hin angle tam ta omin chi angle hi chi 90 degree right hin jiang hi 90 degree ana right hin ama tin he ki ko ma le 180 sa ang si 180 hin siang 90 hin siang 90 hi lang tin he ko khom ina le 180 total la chu yan mo ta le 360 chin head you and to hi on trigonometric ratio of acute angle at the hin this acute angle means an angle the measure of the sum is less than 90 degree at 90 degree in it's yung angle tam ta hi angle with line in a form of command point na ja hi 90 degree sa nga hi hom zo ngan chang chu phemo tele 89 ho wana pa na 89 ka sung si chu angle si chu acute angle si na hi acute angle ki chu angle less than 90 degree sai na hi in a 90 pa the right angle ti na hi in chu angle property ho chana sim da tin chu acute angle ti asu ga sai thu hi in to hi trigonometric ratio of acute angle for chu ne ve ti ppm he chose number 1 the rs follow na ti diu sine of angle a cha right angle khat na draw di 90 ni sa diu nai a na ti diu b na ti diu a b c na ti diu hi chana hodi nga chu pmo te la hypotenuse hypotenuse na hilang chu opposite side tu te hilang hi adjacent side ti diu he hi chu head diu tin to ai sine of angle a chu angle a chu lai ka sin angle a dinga sine chu ipiham ti chu ne bet diu sin a chu ipiham te ale opposite side by hypotenuse sine of angle a equal to sin a sin na hin hi chu answer chu opposite side by hypotenuse sine of angle a chu opposite side by hypotenuse so ding star 1 star 2 sine is pa la hi to ai cosine of angle a all cos a okay bang heo matin ni cos is adjacent side by hypotenuse mai kiding sin cos bana chu tan tan of angle a means tan a sai na hin opposite side by adjacent side hi cho sun na ba ha de sin a plamo kan ti pa le opposite side by hypotenuse na ki me chi de cos a ba le adjacent side by hypotenuse aba le tan a chu plamo the opposite side by adjacent side hi chang chun na ba diu ibola hi chi trigonometry hi si muhammad ya la chun trigonometry hi be la chun a he jang a distance jang hypotenuse jang sita bang daily activity a mi in sa na jong kimang thilai ki mana tam ta me thila sang ki mo pa ki mangam suno he no ngam ka gele sun he de al hypotenuse pa ki mangham te kai pi ho ro pha han military la poi mo chu choi spai ok shen yang poi mo ai ja chu cho in sa na ding he na ipilong le he chi trigonometry so he ki mo asim he point he chi ka la relation ho isim he lo ba na chun engineering ki thiem thelo ai lo engineering na lo si na chu ha san ne ki ding he ja chu cho hi a basic ta bong hi a cho hi isim de te ngai de chu ama dinga function kha chu ka se he ale to chu sin hetawin cos hetawin tan hetawina ale number 14 is 5 6 and in sin bana chu cos to na ba thu diu he sin cos tan to no ki ba jing diu abana chu daring mo dang yo ko tan jan he dia cot theta ta nge la cot angle a tu na cot a tu ti cot a chu na hello pha la hin te ni bung tu la chang jing ma tu ni tan to cot chu
na bung butun ko din na here to the adjacent side by opposite side na tiling sine cos tan cot amana chu secant sec a ke til tai la chu secant of angle a is equal to a second na pa hi na bung butun kit di hypotenuse by adjacent side na tiling abala number 6 na chu first pa hi na bung butun di sine cos tan cot sec amana chu cosecant cosec a ati na cosecant cosecant hiding hi na le sec ya cosec ya kan na in the in so forma chu ji chu mai first part I here to le jingin hypotenuse by gamma opposite side hi si chu masa pena in he su ke dio first class in he diwa chu hi chi do na home assignment to ba a hi ta in chi he su te te di ma cha liu hi a chu an he dio hi chin he thelo wa le hin he the hon an copy te te vin lang not ba aw la hon ki jing ding hin aba le hin chin he thelo wa le simple ta kan pi to ai bol ma bong chun hi chwa plan chu sine ti ale opposite by adjacent side ta chu I bha wa le chun ha sa ho in simple ta ne ke the di wa chu some people have curly brown hair tan permanently black chen bung na pha chi sine se nei sine e pa perpendicular by hypotenuse cos ya na cos to curly base by hypotenuse tangent tan chu pa le perpendicular by base itself ne diu sine cos tan cot sec so ka ji ni mo te cosec no pa le hin amati ni hi reciprocal to base by perpendicular amati ni reciprocal bana last second to first second hi na amati ni hi nagbumutun ding hypotenuse by base bana chu amati ni cosec chu hypotenuse by perpendicular some people have curly brown hair tan permanently black chen chun he na pa cho chu inverse le chun reverse in koi le chun chi chun ma no he